mipa in nupui pakhat aya tam anei hi chu kan hmu le hria than ani awangin ngaya kan nei maya manlai changa tun lai thlengin mipa nupui pakhat aya tam nei chu an thahnem hle boka chung mipa kopui pakhat aya tam nei te chu polygamy ti in an soi thina chuti lain hmeichhia pasal pakhat aya tam nei hi chu kan shemangin rin omlo ma se omlo top ero an ni bik lo chung hmeichhia pasal pakhat aya tam nei te chu polyandry ti in an soi ve thin ani history shang kan en chuan hmeichhia pasal pakhat aya tam nei ma saber chu Draupadi kha ani ome Draupadi hi Hindu sakho thon thu pakhat Mahabharata a lal pancha phanu ani a ani hian unau mi pa hlir panga te chu pasalatan alo nei to ani zirchiana ya tarlan dan chuan Tibet Nepal China le India a nam shang somnga velte hi chuan hetiang in lai chin na hi an kalpui china nam engemaw za te chuan heng chin dan te hi an ban san to lain nam chen khat la chom nung tha em an om boka atlang puin chung hmeichhia te chuan unau mi parwal deuh te chu pasalatan an nei thina Rajo Verma hi chung zinga mi pakhat chu ani hi Dehradun thingtlang khwa a fapa mi pano pangte le apasal panga te nen an khosa hawa heng apasal panga te hi an vain unau vek an ni bokani Rajoi pasal te hi Sanram kumsom ni pariat mi Baju kumsom thum pani mi Gopal kumsom ni paruk mi Gudu kumsom ni pathum mi le Dinesh kumsom pakomi te an ni a ama sabera chon kumsom ni pathum mi Gudu Verma nen hian in mel du in ani nei ma sabera chumi hnuwa Gudua unau dang te nen hian anin nei zui vele a ti chuan an pangber Dinesh an kumsom pariat aron tlin ve hnu chuan ani po chuan a umi pa pali te nupui Rajo Verma ibuk chu aron nei vele ta ani an vai hian an nupui Rajoi chuan intluklang vekin en shan bik emo du lo bik du sak bik nei hau lo hlimtlang takin asiam vek thei bokani Rajo Verma I chuan chutia pasal pangangut anei tamai chu atira chuan za thlak ati velek lek thule tuna ero chuan ngaya anei ve to thu asoi bokani chhun lama chuan apasal te ho na thoka an chhuah hlan chuan thatakin inalo ngaka in lama achul lo ti in abuai ve thin hle a in ti fai rongbol in chung en kol le afa pabuai pui chuan nileng hun achiar zo ve mai zelani anin chunga hian khum puan nei lem lova chhuata chuan puan lum engemo pha in an mutlar put mai zela Rajo Verma I nei tu heng mi pa unau panga te hian an nupui in chom hi zantin akar thlakin an mutpui ve thina tin hetia a unau dang zong te nena ha nupui anin chom ta vek mei chu apasal masaber gudu po in athik shan bik chuang lova nu ber po in nu patam takte ain mangai na le ngai sakna adon nem da izok thu asoini ni e pasal pangangot nei ani boka an ngai sak chane luai khopinarin om chuti lain thil boy thak tak ero om tuna afapom lai mi pano pangte chu tu fa bernge ani ti chu anu ngei po in ashetlat lo afapa birth certificate ta chuan apasal te ming zong chu aziaklar dul mai don ti na nge moni Rajo Verma chuan an nam chin dan le nun zia te chom nun zel adu awanga apasal te hovin an unawa an nupui ni tura an som na chu pom ani thu asoya ama mai ni lo anu po in unau mi pa pathum ngot pasalatan anei ve tho thu choin chu wang chuan a hun alo thleng ve ta ngain adin mun le anun man mek dana chuan lom lo na emo thin urna po anei lem lo thu asoi bokani Sunita Devi Sangla Valley Himachal Pradesh chengbo hian unau mi pa pani Ranjit Singh le Chander Prakash te chu pasalatan aneya ani po hian pasal pani anei chu a in chhir lem lo in chung chet le fa te en kol na konga po a pasal te unau chuan an puina sat thu asoya ama mai ba ka an community a chuan an nam dan zoma ama anga pasal pakhat aya tam nei chu mi som panga borvel an la om thu asoi bokani
Himachal thingtlang kho pakhat malanga cheng Budi Devi po hi Unau mi papa ni pasalata na nei ni in tuna hian kumsom sari paruklai upa ani to a pasal pakhat zok aboral to awangin aladam zok nen chuan an la cheng dun ve ngarani Budi Devi chuan an nam hovin chutia Unawa mi pa zong pasalata na an nei chin chan chu an ram huan le an thil nei te an fapa te zong hna semsom angai lo nan ani thu a sei bokani fapanga de uphei chuan an fa te hne na tlem te eng thamma ni lova an semsom angai china chu wangin me che pakhat nupuita na an nei chuan chung ko angin anom tlang reganga an nu le pa te thil nei zong te po chu anin chom tlang vek mai don ani atibok hei hi India marchak lamba ka China ram ri vela cheng me chia ten pasal pakhat ai tam an nei chan le mi pa ten a Unau ang top topa me che pakhat anin trom chin chan ni in an soi bokani henga changa langchiang ta em mai chu nupui pasalata na in nei chup heng nam ho hian anin mangai to na wanga hetianga omle khosa hi an ni lo ti hi ani polyandry chu rei tak chung nam sang ten an lo kalpui to chin ni ma se khovel changkang zela ero zoizo in re lam apan ve zela chuti lain mi chen khat ero chuan man lai changa an lo ti to dan chin hi vo in ni thlengin an la chom nung ve tang thungani heng lai northern India vela namte mai ba ka hian khovel mun sanga nam engemo za te a chuan mechia pasal pakhat ai tam nei hi an lo practice ve chin boka Nigeria marlama nam pakhat irikwe anti te a po hian mechia in pasal pakhat ai tam an nei china ma se he chin dan hi kumsang kha zakwa somruk pariat khan an council chuan alo khap sak to thungani Kenya a masai namte jinga po hian mi pakhat ai tamin me chedu thu mun an nei chuan an lo nei kop to chin Kenya ramdan le chaya hian heng polyandry phallo na hi mumal taka zama om miau silo wangin ati te chunga po dan angin shemna emo alek ko the hau lawani South America a nam pakhat bororo te po in polyandry hi an local pui chin bok heng nam le ram sang mai ba ka hian tun laia chuan hun sanga mechia pasal pakhat ai tam nei hi an tam le to ema chung te chu an nam chin dana wang po ni lem lova an ma ni du thu renga in nei kop thui chin te an ni tlang pui bok ole engpo ni se video te anin omhan lo nan tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video le peka ai nga inom le bengwar thak jok nen kan lo ke le thuayanga chumi ma chuan thlir tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule